U današnjem videu pokazat ću kako promijeniti prekidač na kočnici. Taj prekidač služi kad pritisnete kočnicu da prepozna i da se pale štop lampe pozadi. Mene je i na dijagnostici pokazalo da je on pri kraju ili šta li već. I sad ćemo mi da ga zamijenimo. Audi A3 2006. godište. Prvo ćemo laganim, znači prvo malo udesno i povuče se, čekaj da uđebeš. Evo ga. Dobro, prvo ćemo to da uradimo. Znači potrebno je skinuti ovu dole masku kako bi došlo do pedala. Kočnica se tu nalazi. Sad ću da vidim. Znači evo imate ovdje, imate tu jedan šaraf, dole imate jedan šaraf i tu. I ovdje se drži, na žabici se ovdje drži. Ok, znači ovo ćemo sad da oslobodimo. Ok, evo tu je taj prekidač, to će nam isto smetati. Znači odvijamo ovaj ovdje, sigurač. Inače ako vam se pojavi na instrumentabli kao znak grijač, ovaj tu s lijeve strane, i kad vam blinka, to se mene ponekad, to znači da moguće da je on jedan od problema, taj prekidač. Evo upade mi dole ovo, dobro ne vezi. Znači imamo tu. Evo ga. I imamo, da vidimo, evo ga još jedan tu. Sad ću ja to da skinem. Posle toga kad odvijete te šarafe, panuće vam plastike, ovdje vam se nalazi za dijagnostiku. I ovo ovako pritisnite i izvucite. Znači to da nam ne bi smetalo. Izvući ćemo ga napolje. Sad, evo vidimo sad gdje se on nalazi. Evo ga tu. Taj džek ćemo da maknemo. Evo ga. Znači ovo je kočnica. Ovo je cilindar glavni kvačila. Njega nećemo dirati, nego ovaj tu. Znači njega. Evo ga, to je taj džek koji vodi do prekidača. Znači, ćemo lagano da ga isključimo. Čekaj, samo mene to malo teže ide. Što se rekao jednom rukom. Evo ga. I odvrnemo ga samo na levo. I evo ga taj prekidač. Evo ga. Sad ćemo da ga uporedimo. Uporedimo stari. Koji se vidi baš da je propao nešto, on je skroz crkao, vidiš, propao je, neka što je propao, nego tamo vidim listi džek. Da, jeste. Vidite koliko je ovo sad ušlo unutra.
Sad kad sam ga pritisnuo, on je pod neka mast. Šta je ovo? Nije ni čudo što nije radio. Sad ćemo da namontiramo, znači, novi. Kad ga vratite, samo ga ovako lagano vratite, ima svoje zubce i tako se on kači. Znači, vidite ova dva zubca. Ima ova dva zubca tu i samo ga ubaciti i okrenete ga. Tako se on vraća. Sad ćemo mi to da... Evo ga. Znači, to su oni napravili, evo ga. Ja sam ga vratio i sad da ga... Evo ga. Mislim da bi to samo da provjerim dole. Samo da provjerim dole kad se stisne kočnica. Čekaj. Kad se stisne kočnica, da li on to... Da. Da li je prišao? Jeste, ja mislim. To je to i posle toga samo obrnite redom, vratite sve kao što ste skinuli i to je to. Znači kad budete vraćali prekidač, utnete i samo ga gurnete i on sam tu škljocne. Ok. Znači vidimo sve je to lijepo leglo tu. Vidimo tu plastike su legle. To je to. Sad ćemo da probamo.